لا إله إلا الله، لا إله إلا الله.
Selamat aku. Pelan-pelan. Yuk, setempat yuk jadi tiga. Setelah itu kita sama-sama mengantarkan almarhum ke pemakaman umum di Talang Karet. Hubungan dengan itu kami atas nama keluarga pertama-tama mengucapkan ribuan terima kasih kepada sanak saudara jiwa tetangga dan neighbor yang telah banyak memberikan bantuan baik moral maupun materi.
Alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar. هيا على الصلاة هيا على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا Alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Lawat.
dan tidak seorang pun dapat melupakan diri daripadanya. Saya, di mana saja kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu, kendati pun kamu dalam benteng yang tinggi lagi kokoh. Allah Ta'ala berfirman, "Kullu nafsin za'iqatul maut, wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah." Balasan jika kamu benar menjadi makan ulang dan menjadi benar, dan daripada juga dibangkitkan kamu pada hari kiamat untuk dihadapkan pada suatu pengadilan zalim untuk mempertanggungjawab segala perbuatan. Wahai Ahmad Rifai bin Putra, sekarang engkau berada di alam barzakh, dalam antara dunia dan akhirat. Maka datang kepada kamu dua malaikat Munkar dan Nakir yang ditutupi Allah belakang engkau. Jangan bertujuh atau kita, karena keduanya makhluk seperti kamu juga. Ketika mereka berdua bertanya kepada kamu, jawablah dengan yang fasih. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Wasallim. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli alaihi wasallam. بسبب ووالدك ووالديه والصحب لجميع أمواته وأموات المسلمين آمن بأنه يغفر له ويرحمه ويسكنه الجنة برحمته. وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم كرام الفاتحة. ولك الحمد قبل الرضا ولك الحمد بعد الرضا ولك الحمد إذا رضيت أنا دائما أبدا ولك الحمد حتى ترضى. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد شغل حياة الوجود والصلاة على كل موجود، صلاة تهدي بنا بها القرآن وتفهمنا بها الحياة وتقابلنا بها سوء القول والعمل والنية، وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم يا كريم عليهم في قبورهم روحا وروحا والحسنى والرضوان والبشارة والعمل والقيامة والإحسان في جوار قبره وفي الجنان إنك كريم منان. اللهم ونحن عبيدك الضعفاء والفقراء والمساكين والمحتاجين المبشرون برهنا إذا سرنا إلا من صار إله قبلنا فبارك اللهم لهم فيما صار إله ولنا واجعل به برهنا لا فرحنا واجعل ملك الموت عليه السلام بقبض أرواحنا صديقا رفيقا ضعيفا رحيما تسليما حفيا. اللهم بنا وبه وبالمسلمين ونسلك نبيا في جنتك التي لا يسمعون بها الليل يروى بها بحسن الخاتمة. اللهم إنا نسألك بحق سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ألا تعجب إلا أحمد رفاعي بن بطرة. اللهم إنا نسألك برحمة سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد إنك عفو كريم أحمد رفاعي بن بطرة. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah pulang orang tua, kakek kami, buyut kami, orang tua kami, Arifah Ibu Putra, jiran tetangga dan semua bapak-bapak yang ada di sini yang telah membantu mendoakan almarhum dan telah membantu mulai dari persolatan hingga mengantarkan almarhum ke tempat istirahat terakhir. Mohon maaf apabila selama hidup beliau
terdapat janji maupun hutang piutang yang belum dilunasi sampai akhir hayat beliau, kami bersedia membantu untuk menyelesaikannya. Dan kami juga turut mengundang bapak-bapak yang ada di sini tanpa terkecuali untuk menghadiri takziah dimulai pada malam hari ini hingga 7 malam selanjutnya selesai Kak Kaisa. Untuk itu saya ucapkan terima kasih kepada bapak-bapak semua. Semoga amalan dari bapak semua diterima oleh Allah SWT. Dan saya akhiri wabil taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah walhamdulillah wala ilaha illallah walhamdulillah. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel la haula wala quwwata illa billahil azim. Rabbana mama Rabbana tasbih wa fatihin Rabbana inna muslimin Rabbana inna fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma ya qadiyal qadar اللهم يا ربي أنت رجاء قوم الشيطان والبدوات اللهم يا أرحم الراحمين اللهم يا كتاب يا مسلم يا كرم الفاتحات يا مجد الفاتحة